I got broads in Atlanta, switching the lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. I veliki pozdrav svima ljudi, sa vama je Sekulić. I ljudi, kao što vidite, danas igramo na Old Schoolu i kao što možete da primijetite nešto novo, tu ubacio sam facecam. Nadam se da ću imati podrške. I tu smo došli do cifre 235 subscribera. Probat ćemo da guramo još, stvarno nećemo odustati. Sada ćemo ući u vozilo od parking servisa. Ušli smo u parking servis. Čekaj. Ušli smo u parking servis kod lidera Agije. Svako ko želi da uđe, neka napiše dolje u komentar nick na serveru. A ja ću reći Agi da ga invajta. Mislim da ga testa pa da ga invajta. Sada ćemo otići do Loto i to da vidimo kako je stanje. Tuda ćemo malo proći da vidimo ima li koje auto da se respawna i to. Do levela 3 ne možete koristiti komandu attach. Šta znači attach? Attach znači da zakačite vozilo ako je neđe na sred puta ili to parkirano, da ga zakačite i odvezete u parking servis. Kao što vidite kod Lotova nema ništa. Probat ćemo da odemo od gore da vidimo da nema gdje ka burgu ili tuda. Izvinite zbog malih frame dropova, jer zbog modova i to mora lagovati. Nije bilo klipova jer mi je skroz, kako da vam kažem, poništio se skroz Bandicam, sva podešavanja su se nešto, kako da kažem, pojebala. Nisam mogao da napravim, stvarno skroz sam nešto zajebao. Jer nisam mogao da napravim, tek sam sinoć napravio Bandicam, jer ja preko Bandicama snimam. Dobar program, malo zauzima, stvarno skroz je dobar. Tu bili smo u mnoge organizacije, ali sad ćemo biti kod Agije u parking servis jer smo dobri sago. Tek je sinoć dobio lidera. Ovaj klip ne znam kad će biti izbačen, ali potrudit ćemo se da do 2 sata bude izbačen klip. Do 2 sata, pardon. Do 4 sata bude izbačen klip, bit će izbačen. Znači, vidite, nema niđe auta ovdje. Ako hoćete isto, kada uđete u parking servis, imate da radite, znači kucate start ps. Kada kucate start ps, imat ćete određene markere gdje treba da idete i to i dobijete 1500 kada završite. To sam ja sinoć odradio. Ali mislim da ne treba ništa da dužimo u ovom klipu, ovo je samo da vam najavim da nisam prestao da snimam i za facecam. Mislim da ćemo se vidjeti u sljedećem klipu isto sa facecamom, pa se vidimo. Pozdrav, ostavite like, share i subscribe. Vidimo se.